Terciduk ngabisin. Ini apa, gengs? Buntut. Jadi mama mau bikin soto tangkar. Tunggu mama kecilin dulu ininya, si penghirup udaranya. Jadi mama mau bikin soto tangkar pakai buntut. Resepnya udah pernah mama share di Instagram. Jadi ini buntutnya udah mama rebus dengan rempah-rempah nih. Tuh, ada serai, ada jahe, ada lengkuas, ada daun jeruk. Lalu ada cengkeh. Lupa lah. Pakai cengkeh, kayu manis, dan bunga lawang. Kasih garam sama merica secukupnya. Jadi dia direbus sampai bener-bener empuk. Terus ntar kita lanjut ngalusin bumbunya. Dan gak lupa santannya ntar juga kita siapin. Ini masih lama sih, gengs. Ini kira-kira masih 2 jam lagi nih, lihat. Karena mama doyannya kalau si buntut ini sampai lepas dari tengah-tengahnya gitu tuh. Empuk banget gitu tuh. Pokoknya sampai empuk banget deh. Oh, ini tapi wanginya udah enak banget. Lihat ini kaldunya. Wow. Dan ini bumbu halusnya untuk si soto tangkar. Ini resepnya udah pernah mama sharing di IG, di Instagram, soto tangkar kesukaan mama ini. Jadi situ bisa kalian copy paste atau kalian save aja resepnya. Dan ya, jadi kalian tahu isi bumbu halusnya ini apa aja. Seperti itu. Jadi ini ntar kita tumis. Kita tumis sampai dia matang dan wangi. Terus kita masukin ke dalam soto. Jadi ini si buntut. Ini si buntut. Wah, ini warnanya dan rasanya udah pedas banget, gengs. Asli wangi. Sekarang kita masukin bumbu halusnya yang udah kita tumis. Ini bumbu halus yang udah ditumis. Wow. Lihat dong, gengs. Wih. Santannya nanti kita masukin belakangan. Jadi ini kita rebus dulu dengan bumbu halus sampai bumbunya nyatu, sampai jadi matang, nggak langu gitu loh. Biasanya kan bumbu masih langu ya kalau belum matang banget. Habis kelar goreng emping. Yang udah dari tadi nyolongin emping. Ini yang doyan cuma aku sama abang. Kiddos nggak doyan karena kan agak-agak pahit gitu ya. Dan sekarang kita masukin santan. Plus susu cair. Wih, mantep. Sudah matang. Ini ribut banget mereka. Aduh, hai. Si Louis si ribut, si heboh. Yaudah, sekarang mama siapin sotonya. Hai. Gelap ya, yang di belakang sana gelap banget. Ini juga gelap. Gleich? Coba isu. Zoe. Mama, Sonny. Vad sa du? No, Sonny. Sonny. Sonny.
Asani, Sangani. Sarangi. Sangani. Sarangnya. Sangani. Sarangnya. Apa emang? So, sarangi, biar makbul. Mama. Iya, Mama ambil. Louis auch. Mau itu. Ja, Louis auch. Louis wartet schon seit 15 Jahren. Aduh, masuk lagi ke dalam. So, Zuerst Louis. so, biar mak mit Tomaten. Mau tomat? Ich mag. Ciup. Lecker schon. Louis auch. Ciup. Iya, Louis juga ya. Juga ya. Ya, masuk. Darf ich dann essen, Mama? Ya, ya, sudah selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Hmm. Bapaknya. Hmm. Daddy. Hmm. Ini buat Louis. Ini buat Abang. Makasih. Nih, This satu ya, satu. Ya, ya satu ya. Oh. Apa? Kamu. gimana? Papa. Oke. Jag tänkte att den löpte till namnet. Och ja, Matte? Mama, du brauchst wieder eine Knulle. Hah? Du brauchst wieder eine Knulle. Achso, Ich brauche auch einen kleinen Löffel. Ja. Mit einem großen Löffel. Wenn du noch einen Schatz. Immer jetzt essen. Oder was? Mantap. mantap ya. Mami brauchst zum da essen. Ya, enggak lah. Så. Och klart beslut. Sambal hijau, Åh, hej. Vänta. panas. 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 Entschuldigung. Panas. Dia jadi kayak si Louis, dia bilang panas jadi pedas. Enak Louis? Så här. Tuh, Mama belum dulu kan. Meine Hand. Ich muss kurz meine Hand putzen. Das ist voll gut. Mhm. Mantap, Louis. Lecker. Gut. Mau ya? Pada makan buntut, lihat, pada makan buntut mereka. Gimana? Buntut. Makan buntut. Zoe mau nambah ini ya? Enak buntut. Mau nambah nasi. Nice. Panas ya? Gimana Louis? Mantap. Aber nur Reis essen. Mau nasi lagi? Wih, ada yang mau nambah. Punya Mama aja belum Mama makan. Tunggu Mama bikin tambahannya mereka dulu. Ist entweder Reis nur auf Deutsch oder gibt es eine Sprache? Nah, Englisch heißt auch Reis. Aber man schreibt R-I-T-E. Rizzi. Und wie sagen sie bei Japan den Reis? Das muss man jetzt Google schauen. Keine Ahnung. Auf Indonesisch kan? Nice. Nasi. Iya. Rice. Bahasa Indonesianya nasi, kata dia. Nasi. Nasi. Nasi goreng. Nasi goreng. Enak banget. Enak banget ya. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Kerupuk kan man inte. Hah? Kerupuk kan man inte. Iya kerupuk
nih. Siapa mau emping? Siapa mau yang kerupuk udang? Ini emping. Tambah. Tambah sepuas hati kalian. Ini kerupuk udangnya. Wait, wait for me. Udah. Let me try this one. Ja. Emping. I think that's it. Not the best one. So. Yeah. Papa isst eh Fleisch und dann Fleisch anderes. Ja? Selamat makan. Oh ja. Guys! Oh, nasi. Nasi, Mama, bitte. Oh. Warum mit Kuah. Dulu ya? Kuahnya. Oh. Lui nasi. Nasi ini? Iya, nasi. Ya, tambah sendiri dia. Sambal hijau Mama ini andalan. Ini gengs. Wah, mantap. Campur sambal hijau. Sambal hijau favorit. Homemade. Gile. Tunggu. Oh. Lecker. Ja, mich mal. Mama, ini buntutnya kakak, buntutnya. Ja. Buntut, nah, besar. Was denn? Lembut banget, Sobai. Das ist von Turkish Geschäft. Was das? Ini buntut dari toko Turki. Wah. Gila, Bang. Lepas banget. Nggak perlu pakai sendok. Ja, voll. Viel anderes Fleisch. Papa isst gerne ein bisschen Fleisch. Das ist auch mit Fleisch. Ini buat tulangannya. Aber wir müssen das Ya kan nggak sih sebenarnya semuanya kita di dalam sini, dalam. dann Kan? haben wir das gar nicht probiert. Probiert? Ja, aber ich muss trotzdem nicht. Das weiß ich eh. Si Lui makan. Serius banget. Das Kanälen? Kanälen. Lekker. Da ist schon anders das. Schau mal, das ist auch gut. Und dann möchte ich. Bella. Löffel. Itu loh. Kleine Löffel hast du gehabt. Ini loh. Aso, ya ampun, dia nyari sendok kecilnya dia kan. Ternyata sendoknya kecemplung, gengs. Dia pikir mamanya yang ngambil. Ini loh. Ini di dalam. Jatuh dia. Dia jatuh. Kecemplung. Mama taruh sini deh. Oh, das ist lecker. Brauch bitte ein Tisu. Apanya? Tisu. Tisu. Loh, kok nyalain papa sih? Papa kann gar nichts dafür. Karena sendoknya kecil. Jadi dia jatuh. Ja. Begitu. Tambah lagi, Bang. Makan aja, Bang, puas-puas. Haben wir da so viel Fleisch bekommen von dem, oder? Das ist deutlicher. 1, 2, 3.
udah angkat oleh 5. Yang tiba-tiba totit 5. 5 ya 5 lah pun. Apa? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 6. 6. Coba bilang. Halo. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Dari Austria. Nochmal. Lagi, bilang Bu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Gini bikin tangannya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat berpuasa. Ramba dia ramba. Makan dulu. Jatuh lagi sendoknya. Alat tipang. Bolalabaya. Wah, mantap banget, geng. Wah. Tomat. Mama ada cerita lucu dari si soto tangkar ini kan. Soto tangkar. Jadi kan Mama punya sahabat deket nih, teman deket tuh si Cece. Waktu itu kalau nggak salah kami lagi coffee time gitu deh. Terus dia lagi kepengen gitu katanya makan soto Betawi. Iya. Oil ya, khas. Lagi kepengen makan soto Betawi katanya. Terus dia tuh tanya Cece-nya, tanya sepupunya apa tanya temennya gitu resep soto, macam-macam soto Betawi gitu ya. Dikirimin lah resep. Terus dia bilang, pokoknya kita lagi ngobrol-ngobrol lah gitu, lagi nongkrong itu, kita lagi ngobrol-ngobrol. Terus dia bilang gini, iya Ted, pengen banget ini dikirimin temenku apa dikirimin sepupunya gitu kan, fotonya. Ya aku ya diam aja keliatin gitu kan. Terus aku bilang gini, kamu gak sadar punyanya siapa? Padahal kan kalau Mama dari dulu tuh kalau di Instagram nge-share resep itu selalu pakai nama Inongsem gitu kan. Terus dia bilang, kenapa? Itu kan resep aku. Loh ini punya apa resepmu Ted katanya ya? Iya, fotonya nyata mutlak. Ya ampun Cek, aku bilang. Dia nanya ke orang gitu kan, terus yang di-share itu resepnya temennya gitu loh. Lucu banget. Lass mir noch Fleisch geben. Willst du noch Fleisch? Na gut. Das ist Willst gut. du Fleisch haben? Ja, danke. Papa, magst du denn Fleisch? Gimana Lui, enak? Ach so, der Aduh, ist hier. Nimm, nimm, nimm. mejanya ikut makan. Tumpah sampai ke baju-bajunya tuh kuning-kuning kena kunyit. Louis. Terciduk ngabisin. Habis. Habis.
Ayo ngeliat ayo. Ini Louis. Oh, itu jeruk nipisnya lu ya? Oh, papa nggak boleh ambil. Nggak boleh. Ih. Ini nanti ngilangin kunyitnya. Ini gimana nih baju belepotan? Saringan sama bapaknya. Seru banget memang makan soto. Ini namanya sayang soto. Soto Soto tangkar tangkar. Soto tangkar. buntut. Bonto. Buntut ox, buntut. Ekor. Soto tangkar bonto. Soto tangkar buntut. Udah kenyang ya? Enak. Enak. Viral. Sekarang dia ngemilin emping si abang deh. Emping. Emping. Apa sih? Emping. Ampun. Dia sudah dodongon dia. Dia son sat dan mah. Son kamu. Dia udah kenyang, udah dodongon dia. Sarangi. Dwi, masih mau makan? Tumpahnya kemana sih tuh? Jangan lihat kamera, lihat sendoknya. Kamu baca? Makannya yang benar. Enak. Kita beresin ya. Bye-bye. Bye. Sarangi. Sarimi. Sarangi bilang. Udah yuk cuci tangan yuk, cuci tangan. Terus kita ganti perbannya diganti. Apa sih? Habis. Tangannya. Lihat. Itu vinegar. Hah? Ke vinegar. Zoom. Oke. Aduh. Oh. Oh. Iya ini jorok lihat. Ini lihat nih. Ini tangannya gara-gara dia lari-lari jatuh di teras. Tangannya tergores di beton gitu teras. Iya. Hei. Rot. Nih. Pakai Bepanthen. Oh. Plester. Mana ini? Plesternya yang panjang. Yang besar nggak ada. Oh ini ada ini terus. Ini plesternya. Bitte langsam. Bukan lah, ini si Bibi. Ja, apa? Bibi Blocksberg. Bibi. Ini dari TV anak-anak tuh loh, yang main yang kuda-kudaan itu. Tuh, ini dia dapat kuda ini. Nah, tuh, nah, Sieht man das?
Sekarang kita kasih plester. Sini. Gini kali ya. Kayaknya lebih bagus gini. Oh, aduh. Kecelakaan dia. Kamu kecelakaan dia, Mama. Lari-lari nggak bisa diam ini si Louis ini. Ya, habis pula. Iya. Tunggu, digunting dulu, digunting. Jadi ini perbannya langsung nempel gitu loh, gengs. Oke, kasih lihat. Hei. Barusan nangis. Yeah, bro. Ya. Barusan nangis, sekarang udah ketawa, udah ya. Nanti kita ganti lagi nanti malam. Tuti sampai. Aduh.